Pero não sabe, why are you saying this? Ito yung real story. Muito unfiltered. Alsjeblieft. Kasi doon, behind the scenes story di kung being no sa sinta kinanang. No sa recorded para yung may kapasyo nang. Mabay edit anto audio tapos corrupted. Pero não sabe, why are you saying this, bro? Paso, mi kedu nabo props. Okay. Kedu nabo props. So itong real story. Timbe, bota record firepods anto yung audio ta get corrupted. Muito unfiltered. No, that's just what it is. So, No, mi diker universo to go meneer Brian. nasagi. Kono ko papi, may koi. Say, ko ba bisa diay tiyan? Yes. Alsjeblieft. No, pero audio get corrupted. Brian, mabisi. Ko kaya pasa. Ito man kung ano ko ba pasa, let's run it back. Anto. Dangi ko ba tayo sinang graceful kung sa sinta kinatrobe. Siya sowieso, backstory. Mabing ke patch ki biya basa. Anto, te ame ki mesa bisa meneer, wat binnen nang. Quando kikio, I'm lo kumbra não think about it. Do uma beam back patchy. Full circle. Dus ja, kom je op beam back. Like, man sério. Tu gosta passa por motivo. Certo. Sim. A opinião não é que patches niki.